mauta Tauapepe Samoa. O le whala oto e le vaea, wa opa ia mamamalu i Tauapepe. Opa ia le vaea, mamamalu le apea. Le nei tai au e tūlai lava mani matete, tau tala fo i mani whae tete. Awa opa u mamamalu le mauta nei. Awa o lea wasusu mai le susunga le whaafunganga. Tai le sauninga le sunga ya Reverend Komisi Samuelu. O le ainga sa le vife mai wahau ye whaapiri mau Samoa. O lea ua awhio mai le whaau, vaenga o le vaenga ma oti o onga Samoa. La fionga le minista wa onga talonga mana no, la fionga ya Seuula Ioane. La fionga la fionga le minista la molamo. E tau whaa maseata, pa le liota le wasa eto. Ua mamalu le nā talanga, wa lea ua su mai le masena o li mata mai ta ia sia onga, su mai po le a onga o whai a onga. Aia ana mo whanau o le romana i leo Samoa. Lea fo i wawhio mai le no whata o le wasena o pulenga o le matanga nuenga o a onga, ta longa manga nuu. Aia le pa ia lasi o le au whai ngā luenga. O pa ia awa ngata mai malai tele ta o tui manua se ia pa ia lau whanua le tupu whanofo na tau wilo ai manu. O pa ia mai le vavau ia o le whaavavau. O pa ia e tau le whaamapo i po e ina i se whaamatalanga lo whaatawaa. O na whaapea leo o se whaamatalanga. O sama whainga. O pa ia fo i mamamalu o mawalunga ai le mawasa nei. Ia nuno watu whai ai moe maunga o salawhai. Ale nei tai au, o te whapea toi maleanganga whaaloalo, a whiwhio mai, tala mai a au. Ma lole soifua maua, ma lole folau. Ia peilawa o tūlanga masani, tātou tū ma tātou wangai whanua, e mua lava mei ma tātou saa. Mātou te tāpā ai tu lea le tatai le sasunga i le taitai le sauninga le nei tai au, lau sasunga Reverend Komisi Samuelu, e te taitaina le wha moe moe na matanga luenga, e tūlanga le tala le, lau sasunga Komisi Samuelu. Tatou tāpua i le atua. Le atuia o tau i le li, wai lei o ia, wai whaavau lava lona alofa. Ia tātou ifo matalo i le atua, le li elo mātou atua pa i ai. Nā o la o fio lava e mamalu ma pa ia, e la eifo i vi inga ma le whaane tanga i le au noa. Poto ia lau whanau, na tā haluenga o a onga, minsta lango, whaona whaulurunga, o le whanau, me se i mātou umalamba, i le nei mātou te saulia ia le whaamoe pe ona e si la fia le li ie, o le ona tāpena ma fuafuaina. Ai mātou te le ia matalia lava le nei whaamoe. Ngona lava e o mātou tangata e whaatau ba, a wao mea uma mātou te whai. Mātou te whaatuatua e te whaatau luina. O lea o mātou talo ina ia ligi mailo nganga pa ia te ina i mātou le amatanga o mātou whaamoemoene. Ina ia ufo i mea uma e whaasiri ina o lo lava vi inga, i sulo mātou walini, malo mātou whaola wala tuaila mātou tā. Amen. Nā tātou pese atu i le atua, i le pese se lau ono sifuru malewalu, se lau ono su malewalu le pese tātou te le pese ai. Oma, se lau ono sifuru male ono, le pese tātou te le pese ai. Oma ya soma e ia whina ule tawa, Lele i le tawa ua tau lo tato atua e au
Spaia ole Timoteo elua na foi upo te whaongaina ia e whaitauina na foi au ia mafufaunga pale anganga i le nei tai au pafunga ia o afionga pa ia no tātou tua le nei ia e on sai me tinga ai a pe o se tangata tau e le lei a Keriso Iesu ia whaamanu te le mai e tua e ala le whaitaun whaalongo ia na fionga pa ia i tu mau pe ia te ia lona lava vi inga e whaavau lava amene o le launga le suafa malu le atua le tama le alo ma le anganga pa ia amene o foi upulava lea sa whaitauina o Timoteo elua ea o le au ia mafufonga whaaleanganga o le nei ia e on sai me tinga ai whapeo se tangata tau e le lei a Keriso Iesu o le manatu whaamamafa mo le tātou whaamoe le nei tae au ma le nei aso ia avea ma fita le lei mo Keriso ia avea ma fita le lei mo Keriso o le tala e le se mea moni lava na tupu i tono le tunu unu nei o ingelani ia pele masa ni ona whaalongo e tātou tamaiti o Peritania ia po lato au la kapile ta uole ingelani le ta alo i tama leo Samoa mantuilangi e ia se tamaititi e ngoi ya Samuelu ia po Sam na tupu ae mamana o ya vea ia ma fita mo lona atunu peitai o le tala e whapea ono le lai titi tele le tama na le mawhai eo na usia le tūlanga peitai o le tama o Sam e iei fo ilana tāleni no se tama i titi e poto tele i le tāina o le ating palau e pau foi leo le au wala e mawhai e o na vave a vea o ia ma fita tau mo le atunu leo ingelani pe a whai e uru fale leo se fita tau ai o se fita e tā ina le ating palau se furuma le tasi o tau sanga o tama leo Sam o tama leo Samuelu ta wha Samoa ina e lo nei ngoa ia sa tau nu wai le miti wa mawalo na awa noa e vea i ma fita tāting palau o vaenga au o Peritania o lona tūlanga o le tāina o le ting palau pe a o i teimi o taua e o loina sa uli a Peritania i po ingelani i taua ia na tulo tamale o Sam me tāle ting palau a o teimi tonu ia o lo fai foi Farangi, na tunu leo Farangi.
Ma fili numero tasi o Engilani. E ta iso se taua lava la. Na ole whaia ina lava o wharani a Engilani. A ole tūpi to siri leo na mata ina i nei taua. E mua lava i luma le tama lea tāting palau o Sam, o Samuelu. E whaalo longo i eile au tau, i lona taha ina o le ating palau. Ina ia ngai pēa i luma. E oso whaia le fili. Tele tausanga whanga solo ia taua i le vane o atunu. Tele foi tausanga na o le whaia ina lava o wharani. Ne atunu ule nei o Engilani. Na o le tū lea sa mata ina i vainga au o wharani. O le toa o le fita le nei o Sam. E ta i mua lava la na ating palau so se taua. O lea la na tonu ai loa i a wharani. Ina ia whaise au wala. Pu e le fita leo Sam. O na le mua ai le au taula i Engilani. Ma se i sue. Pe ai se ai manu malo ai. Pe ai Engilani i a wharani. Tau lava lo lato mana. Wana pu e le ali o Sam. Ma au mai luma o au tau o wharani. Ona fesili leo le tai au o wharani. Sam. Se i tango e tā mai le taimi e tango au oi vaenga au o Peretania. Ana i se ting palau iu o tango e whate tai atu tā ina e Sam o le tango au. O le tango au tamiti. Ia, le masin whalongo e o tau i fita i wafo e ngongolo. Se so a. Ia, alo le tamo o Sam. Tā le tango au. Tango au lo no wingo le la sauni e tau le taua. Ia. Toi fesili atu foi leo le tei au wharani. Sam. Ai whape i mai le tā ina o le solo muri. O le solo muri e lau tau o Peretania. Umi a se teimi o tū i le tamale o Samuelu. Toi fesili atu foi leo le tei au o wharani. Samuelu. Tā mai le solo muri o au tau o Peretania. Ia pole atunu ulo Engilani. Ita tele le tai lea, tai au le umi o whaatali ai le se tali a Samuelu. Toi whapea mai leo le tai au wharani. Samuelu toi paua leo lau fesili a le ai. Ia o le awhasi o tilo o e tulou tapu inga. Ia, tā mai le solo muli a Peretania po Engilani. Tali mai le tama o Sam. Na o fionga. Malia o te lei loa ina. Tā se solo muri. Wo o le whai ai le ita. O le tai wharani. Whaatonu loa fita. Wharani la tau te whasioti le tamo o Sam. Whai mai pepelo. Ia le tala o whai ai e Samuelu. Tā lo whai si tamale o Samuelu. E maliu lava o whai lona tiute. O le tāina, o le tāin palau, po le tango au, po le teimi e sahau ni e le taua. O le teimi lea e tā i e le tama, whai mai o tangata sa pala ai, ma tangata sa manunua, e whaalo longo loa ua ngolo le ting palau o Samuelu. Wave lava o na sola le whaavai. Ua tupu ane le lo tele i fita Engilani. Sa uni o e tau le taua. Na oti le tamo Sam. Ai na tu mau pea o na whaia ina pea wharani ia Engilani. Lata mai nei lava, tala whaasolo pito lau langa. Whato ai loa ai e le atunu ure nei o wharani. Sa o lava le tama leo Samuelu. E ala ona ia le i loa tā se solo muri. Le angai le ai se tahanga whapena o a ting palau a Peretania. Pau lava le taanga e loa e fita Peretania po Engilani. Na o le tā lava o le alu i luma. E tau ma le fili. Ai le ai se tā e solo muli ai. Fita e le i loa solo muli ngō fie. Ai ngā o le a ngā i lava i luma. A tonu e whape nā le tu a i ngā fita. Ma le tu a i ngā tangata ta alo.
po le ale matata ma fai valo filima ese le tau fa matala mai le apostolo o Paulo ma tau mai ei ma fa matala i lona atari o Timoteo tani fa le nganga a fia ngai ai o ia ma le ngā luenga i totonu o le ai o Efeso. O se ai e tumu i tāpua inga whapau tāpua inga e whirongia whātasi māmionga mātanga ma le taupulea, ma le taupulea. Whai lea ma whili numero tasi, e mai leia ai urua i kewisiani. Whai fo i lea maala, o le lama tia ai o le ola whinau o Timoteo ma tangata kewisiano. O na wasua ma liele tu ina nau, ma le whaitaanga. Na maiti, e se wha maalamanga no fie lama, o leo te wha wa i le tu te i. E masani au na o te ngia i tātou mātua, tangata mātua po whiwhi au po ai lawa tangata, tau whatontonu tātou wā mio. E whi mai, wai lau wā mio, lau ngangana, whai whalele, lau tū, lau sabali, ia i loa le wā whaloa lo malisi tangata, ia maaua, ia le ta aturou. Ia male fifie ta whao vale. Me ia le tere na la patai ma o tātou mātua. Whapena fōda le apopo inga le a vea Paulo anga ia Timoteo ina ia vea i o ia ma fita tau le le. I tonu la volo o ala mai ai le whiau wha malosi. Le apostolo i lona atari. O le nei ia ono sai me tinga ai. Whapeo se tangata tau. Ele leia ke riso Yesu. Se anta ua o le whaamalusi au. Le whaamalusi ma poa i tiu te mawhaiwa me se ngā wenga le whianga ia. E tau waua ina lo fia le whaavai. Le ano moni au le manatu o le apostolo. Ele i loa se kewisiano whaamaoni i aso solonga le lei. O itu aso whaingata, ma aso puapua ngā. O aso e tofo ina ai. O ina ai ali mai ai, le kewisiano loto mau. Le kewisiano e finau ma wha maoni. E leo se kewisiano po se tangata finau e feto ai loa ma le fili, sola loa lafi, pe wha maamuru, pe alu e moe. E ai, su ere me ola ai le tama le lo matua ia. Ai mo mi ai le tua ina kewisiano e moni lo na muri a Yesu. Fa peia o le tamale o Samuelu. Le jata tu fa longo ye ele i loa se solo muri. Ai na o le anga lava i luma. A wa o luma lava e mau ai ma lo. Ma aftanga i le nei tae au. Te au lea le tala le lei. Anau ya tu pulanga si o tātou aturu mana ia i o le aonga le maltamo Samuelu. Ia ai mese fo ia Timoteo, le epe o nā popoa ia Paulo. A le ono sai e te sue ma e sa ili. A le fi nau ma e tauwiwi ma le wha maoni e te le maua se manuia. A wai le aia se mea le e maua ma le fifi le mu. O mea moni an mena. I so se matata lava, po le a onga. Pe hiu ina wha ofisa i tātou, pe insinia, pe avea masui, pe palama, por ka muta, se wha atau o loa, se whai wha atoanga, pe te wha ngota, whaiva se tusiata, pe kuka po le a lava le whaiva. Le whaiva alo filima. E le aise ese nga, peo nau mai le manato o tuol tus whaitau, waso whaitau ngā tus paia o lalangi. Mo le aso le nei, e le aise ese nga. Pei au to finga tono le kalesia. Nisi e whai au a oa o whai launga ti a kono a safo. Pea nisi o tangata le kalesia. Ai tofu malava le tangata ma le tāleni. Tofu malava tangata ma mea alofa. Ai lo tato uma e vea ma tangata wha ofisa. Ne ai, ese uma mea alofa. A lea tua, whai ba alofi lima ma tātai tu tofi ma wala wina i tato e lea tua. A wai le mwhai ona sau vivi au whai lotu ai le ese tā wale e tau ona hele insini e whai e tā wai pa pena whai ma. E wa i tato, tofu uma tangata. Ia malona au mana tāli. Ai le ma fai foi ona fai atu ia le tangata. O ue mo lunga lau tāle ni a oe, o ue te le lau mea alofa. Ne ai.
I le fisopoa. Ngā lulu e whaatasi. E ngā lulu e whaatasi whaiva nei mo le manuia o se ainga. Le fwoi peo nei e to tono le matanga lue ngale nei ale. Ofisa o aonga. E le mawhai o na maopo ma tū, ma matanga o fie se wha moe wha penei. Pe ale ngā lulu e whaatasi. Fe oe ai, fe tausi ai, fe alofani. Ni ngata e amata mai lava i tumutumunga. E minista, wha solo mai ai lalo lau whai ngā luenga. O mei e fina ngā loe le atua. Whau ai e le ofisa o aonga. O ai fwoi e tūla i mai pia whiwhiria i e se pule. Ia o le tūlanga nai ai. Ai se a. Anga o tātou o le wala au ina e ngā lue whaatasi. Ne ngata le manuia o le atunu. O le atunu, lau tele. Ia vi ia ai le atua. Ia. Ai o whaiva ma tātā ia. Tātou tūpulanga mi whanau. E tofu a ma le lui tau. Tofu a ma le lui tau. Ai mō mi ai le tangata e loto tele ma fina finau. Ina ia tino mai se wha moenga le lei. Ia. Whawhetai e tu lava i le pūlenga. O la e ia o le minister lango lango. Wha moe wha pēnei. Ai mese ai le komiti lea na lātou saulia le nei wha moe. O nofo o mātou whau i e tūlanga le. Ai mese le trend o lau langa. Kai ngā tūlanga e mō mia o te vai atu whema. O TVET skills se whai e mei o TikTok. Ia alwhisuia inga. Le ngai te tau ona tātou. Moutanga i tūlanga i peo na ia le lalo langi. Ia a ole tūlanga le komiti. Ia ole le moe no. E leo se mea whaingo fie le mawhau ni a wala. E wha le ai. Ia le tūlanga i peo na ielo tō wala uina mai le atua. Ia le atua. O te le tau selu atu nei wha ole vi inga o le atua. Ai wha whetai. Ia wai le whaingo fie ia mea tau mawhau ni a wala. Le anga o tō o le whatu o le ngā luenga. O le whata o tōa. Ia tūlanga i taiala o awa onga. I le lau tele o si o tātou atu nu. Wha whetai mo le pō kalame mātanga o fie. Mese foi ia le manga whangafa e whaatino i ala whaatele konorosi. Ia, ai o wha moe lava whaapene. O a lava whaivalo whilima mamatata. Ia, e le maua se mea malfifi le leo tātou i roa. A tātou le fina finau, a tātou le ono sai. Ma o tātou tau vivi, ma wha moe i le atua i lona ma. Ia, tātou te le maua lava. Se mea lelei. A wao whaatufu nganga ese o whaiva malo filima. O a lava matata. O mea lofa ia o umo na tuina mai e le atua i le ngarangi. Ngaru lue whaatasi. E toi fo ia ia le vi inga. I le nā fua mai ai. O le atua. E uina whiangai no tātou ali whaola. Ia mawhainga tā ma puapua ngai le whaatusaina. Aina ia ono sai lawa. Na maliu aina toi tū manu malo. Le fo iwa ia whaasino le ala mo i tātou. Tātou te manu malo, tātou te whina, tātou te whaatutu ai. E toi fo i umai lawa. E umai bi ia. Ia le atua lo tātou tama le alo ma le anganga pa ia. E whaavavau lava. Amen. No le a, tātou whaasanga atu ia tātou tāsanga, se o tātou wifo matalo i le atua, whaafitai tele le atua, whaafitai lo wanga le lei, e no mātou mori mawina i lo mātou o fia i le lei tae ao, e loa i fifia i mātou, o teitai e si o mātou o tunu, a mese fori matanga luenga o a onga, o whai a onga, i ali matamaitai, ta mama tina mātutua, o nei whanau, le lau tele o mātou whaatastasi le mea nei, whaatino le nei pō kalame, whaafetai le atua ono le mawhau le lei, le maanga whangafa, le sa iwi, le tau iwi ma le whina le moe noa ina ia sa ili au wanga e whaale lei, o me to tia ina ia, whao sofia i pelangona o le whanau, nā tō te ngā lulue, ma tau iwi msue atili, Ia wawhaiva e tofi ai mai e whaamanuia ai no lātou ola. Whawhetai tele lava le atua. Whawhetai moli mawina ia long manuia i te tono le nei mawhtanga. E le ngata fo i leo si o mātou atunu o Samoa. Wa whai mo mātou tofi.
mata mai lava i ona tai whale malo, whale atunu, whale kale sia o maunga te tele o tamama tina mātua. Se ia o lava i se au pito i titi e le eise me o ngā se i to tonu i a Samoa le li ia. I lava ina wha malu mai wha mai, le tele o whainga tālo o mātou wa aia le lalolanga. E mātou te tono o lo mātou wha tua i lau fio le atua o le au le mana ma le pule au malama. O lo e whaafoi ina pēa ma e tai ia le sāfo lau o si o mātou wa tunu. E awalava ne ia te i mātou le ali i lo mātou tua. Awalava ne ia te i mātou. E fo ina fo ia mea alofa o le poto ma le ata mai. O tā leni ma ngā ese. O whaiva alofi lima ma whātua funganga ese. O e fo ai le nei atunu wa ma whai eo na ngā lulu e whātasi. Wale atina e ino a inga o nu. O i tū mālo o le atunu whapea lau e kālesia. Ia lava la o fio le lo mātou tama. Awa o le tangata e nā o le fuafua lava ma whāte tau. A o i la o fio le atua le taunu unga o mea uma. Ia wha manu ina ai lo suafa pa. Ia wha whitaia o fionga pa ia o mātou whaitau mwha longo iai. Wha whitai le mana o lo wanganga pa ia e soani a te i mātou. Teimi mai tuaso mātou te vai ai maftia. Me se i sūlo mātou ali ima lo mātou whaola. E maliu aina e tū manu malo. Whaia le whaola tanga mo i mātou. Ia pea la o fio. Le li ielo mātou tua. E le ato toa lava o mātou tangata. A foso mātou finau ma le tau iwi. E ai lava teini. Sasi ai le whātinonga. E ai lava teini e whātamala ai le tangata. E le li e whāpale mai. Whāmāngalo le i fonga nei ai mātou nei. Whāpelo o tunu a toa Samoa. E ala le toto pa ia i e sulo mātou li i malo mātou whaola. Whāmamāma solo i se ai. O mātou talo ina i e whāmanuia maitama. Anga le lei le minsta lango. Whauru lungo le nei mata ngā luenga. O i lato umalama o tāpena ina le nei whaamoe. E mei se foi o whaia onga. O tūpulanga ma whanau o le nei atunu o lo iei le nei porkalame. E mei se o Samoa atoa. Ia li lingi iei au whaamania. O le lumanai manuia lo mātou tua. O se o mātou atunu. E ui lava ina o mātou whaamoe msa i. E mātou te lafo atu o lātou whaiva ma mtātā ese lau e whātau ruina e no mana ma whaamanuia ia i lātou. Mātou talo i awalitia i lo mana ia le nei whaamoe. Ia amatalia i lau fio. Whai ufo i le manuia. Tele ai pea le vi inga o lau fio lo mātou matai. O ai lava se tasi o whaanoa noa i le nei tū la. O lo alwhai mai le loi mata malingi. Ia mamawhatianga i le nei taia. Ia iei lo wanga lei mau awha mawhanawhana e la vea ina. Ia whapena se o mātou o tunu atoa Samoa. Manuia marfile mua lau fio le tua tama. Lo fasisiri ese Yesu Keriso lo mātou li ima lo mātou whaola. Ile male mawhtanga whai pēa malo lava nganga pa ia. E tu mau mai le i lunga ia i mātou nei. So mātou o tunu o Samoa o lau whanau i le lalolangi atoa. E o i le whaavavau lava. Amen. O leo mai e ona molia le taulanga o le wasa. Whapula le atu mua o le mafua. Whafonga le atua i le taulanga molia. Le i atu mua i manu le tātou whamoimoe le nei tai au. Lau sunga le taitai i le sauninga. E ilo mātou taritanunga o whaiwai le nei asu. O le ese ma upo e whai le whale fia ma le whale sara whai. O le longa pule o whātou anga na whai mai loiro toto o le tō whawha le atua. O wale le aso ma le whamoimoe. Whawhetai tele mo le sauninga mātanga o fie.
O le tatalo ino whaamanuianga ma manu whaaifa o a Samoa ma lalangi atua. O tau whaiwa tau sia, e le atu e whaasapolia e se upo so whatau waa. O wai le e so tai, le uto mana maini. Ai tau waa, ina ia sa wai le waa, o ia se upo whaamanuia le matanga luenga, tu sai o le tau langa molia le nei tare. O mātou tatalo, ia tau masua pe le ipo whaamanuianga le atua I lau sasunga. A wau ti use whaatala le. Whaatai. O le mafa o le sau o le COVID ma ona fianga ina ua tau no mai lau whanua o Samoa. Na tāpuni a ai a onga mo se taimi umi I le amatanga o le tausanga nei. Mai le a taimi ele I moe noa le matanga luenga. Ai a le tapua inga mau ma le whaatontonu folau o le afionga I le minista. Al minista lango. Ile sila lea ini metotia a ni au wala whaatinonga ina ia whaatuma wina ma whaau Sofia pele langona o le tama ma le teine a onga. Mo se o langa o wina. O le nei tai au, ua tau nu ustesi o polo kalame na mafua mai le teine lea. O le au te lenga ma le atoanga o le wha moe ai mai se o so tanga ma se fina ngalo le malo. Lea o le asau noa I aila fionga le minista wa onga ta longa ma nganu. Mai lo wawa ma lo whaalo alo tele o te tapa aila wa fionga le minista. A wale sau noanga au tu o le tata waso. La wa fionga Seuula Ioane. O lea ua mahea o na mua mea I mitau sa. O tapui fo ilo tātou wā tapuia malo tātou mata I sau o le whaofoanga. Lea ua whaafua ia liti moana, o ngalu toi moana, ma puao toa, tu ta whailangi, e peo na mana waina e lana au auna I nei tai au. E tartono o lea ua whae e ilu maa whale ma whata, I pae, pa ia, ma mamalu o Samoa ua ofia nei. E wilawa I whitao le ala, I tapa mala. Ina ua sala muli fata, ma fulisia o mutu waa, I lata atau fōlaunga, ona o le vailasi o le COVID-19 funu ma le iwa. Ai e whaafitai pēi le atua, o loo marutuia pēa lo tau soifua, ai maise o so mātou wola. Lau sunga taitai o Saunina, lau sunga Reverend Komisi Samuelu. Ia, o nawa te atu lau matu parapala fofonga le aso. Pei tai e le mwhai fo ina alu los wha matalanga. A wau au te tele le nei tai au, ma ua apo apoa le nei vaenga o le Saunina. I le wha awa noa mai au taimi ta ua. Wha taile ti mai. O e saunoa lava Faatamalii le wha tuatua. E na ia le ngata I tapenanga I le tino le nei whanau a onga, whaia onga, ma le matanga luenga. A ia whanangorango fo I le atua, I lana tausinga, I lana whaasina manga, I lou tau soifua ma le tātou wola. O tau pa ia mamalu, o le anu o tuia, ma la langi whaapito au o langi, I whaiva o le utu ngangana, ma loto I upu o le vau ngangana. A wau pa ia lava mai le vavau, e oko I le whaavavau. O le aso, ua whaapitoa mo le tau a au ina o whailonga, mo alo ma whanau, sa ma whai ona tu umailo o tau taimi, I lo tau sawa o ngā, I le polkalame whaatau wanga, sa whaapolkalame ina I le matanga luenga. E whaonga ai au wala whaatena kolosi whaona po nei, po le TVET, online competition, for year 12, ma le tausanga sfutoi. Wa onga kolisi o le malo, kolisi o e kalesia,
Ia makolisi tu maoti. Malo le taupati. Whaftaile malanga mau mai. Iai toi tonunga. Ia ua vea fo nei a manoa tātou te whelo iai. Ma tātou fia fia. O na ole nei wha moe moe o tau no. O se hanga no le lei fo nei mo le mtanga luenga wa onga. E ui ele o la vei to tonu o le ka lena wha mana tuina o le sisi ngā fu o le tausanga le nei. Le atuanga o le ono sfulu tausanga o le wha mana tuina o le tuto o tasi o sio tātou mā lo. A o loo wha ma ite lama le matanga luenga wa onga. I ana polo kalame e sanga wha mana tui pēr ma mati mati le tā ua o le tātou fō launga ma le wha tua tua. A tātou toi tū le nei taimi me tātou te tepa i tua. E nei o tātou mātua matua a, wa lango mai tia sā. I lala tau fo'i pito la au, sa ngafa mo lātou tangata. I nā fo'i taimi ma o onga i nā ona pō. Whaftai o neo tātou au lia le ono sfuru tau sanga. O tuto o tasi Samoa. Ia, ua fōfo i nei whainga o tātou iai. Vi ia le atua. Ia manuia tele whamana tuina. O le ono sfuru tau sanga o le mālo tuto o tasi o Samoa. E ama tatu ia iuni o le tau sanga nei. E whaangata ia me o le tau sanga lua afe, lua sfuru maltot. Lau e fionga le pulisiri lango lango ma le matanga luenga. To e wha ite nisi me se tele. Ma whawhau te tonu o le ka lena o le sisi ngā fua. E sanga mati mati ai pēr ma wha apea nā o le tātou mana tua pēr. La tātou fō launga ma le wha tua tua. O le vai aso le ente nei. Sa wha ma ite fo e mtanga luenga tufa ina o nisi mea onga tā ua. A wata penanga o ngā luenga whai a onga. O le autua le nei tau wanga. O le lumanai o whaiva alofi lima po o matata ese. TVET skills for a brighter future. O le aunga ma le whaamoe moe nei por kalame. O le whaalau iloina ma le whaatau ina o to mai. Maanga waa o loo mawhai o na tapue, maa o ina e au si ai alo ma whanau. I mata upu tau matata ese. O loo o ina i a onga. Whaftai lau sunga whawhengenga. O le sunga whawhengenga o Komisi Samuelu. Le la sa whailan tana i lantama o Samuelu. O Sam. O loo ingoa. Seuula Ioane. Le la whai lau tala. I lau tama o John. Sfuru whātau sanga o John. Ai ona ia whawina roa se waa whai la. I sfuru whaona tau sanga. O le urua i waa whai la na whau e John. Sfuru fitu tau sanga. Toi whaile si waa whai la e John. O le lua sfuru tolu o tau sanga o John. Na whaatu waile la kampani whau waa whai la. Malo na uso. O taimina, wa longo a tala o tuunga waa whai la i laulang. Ma, o taimina, e le ali lunga le tumua o Amerika, i mea tau tuunga whai la. Awa o waa lava Peretania, o waa na e tele na manu malo. Le fo i pena manu malo, le tama o Sam, i Peretania. Na su ele malo Amerika se fau waa. Na te faua se waa. E sili o na sawa malelei. Ina ia fau ese mai ele manu malo mai a Peretania. Sa tele ni o fofonga a fituna inga. Pe ta ina ino man malo le waa na fauina e John malo na uso. Ya. La whapupul tala. O inalen whanau mai eile American Cup.
o le va'alna e wha le leitau sanga so o mua pere va'ale Amerika ma whaingoa I loa le tu ngā va'alea American Cup e o mai ai taimi nei le na mua le va'a New Zealand taru nei e le o ta ua New Zealand Cup lai e whaingoa o mai taimi nei tu ngā va'alna American Cup e le o le mena le au tu e lau tala o le mea le fi au tu e lau tala o le li'i le o John to te rota maiti o John e pōla na wa'ai whāto ai loa muli muli I fo le larolangi matangata o John e tau waso e le I muta lona mawhau e ati na e lona lumanai ona o lona tangata ti ngā lama na le loa se mea ma le malama lama lana wa'ai ai sa ta wivi pea ta wivi pea ta wivi pea tama mataini wai ona I loa po o le nofo mai I se tama masiteini e tau ai le ngō Samoa I le lalolanga wai ona I loa po o oe o se sui o le tau nuu o se sui o lo ainga e a vea le ngō lo ainga le ngō lo tamā le ngō lo a onga mo le lumanai TVET for brighter future e le toi tau whailoa ina le tāu o nei a mawhtanga ma le tātou whamanianga ua aia mai o tātou tangata ua mori mauina le tele o ngā waa mato mai o loo au au ina I matata ese to tonu o onga. E pei ona lauina nei le whaiwhi au. Le tele o matata ese ua a mata o na whaaofi to tonu a onga. O le lumanai manuia le nao tātou. Tātou wawa iei o ka muta, whai musika, o le sui o le kuka, whai whatoanga, whai whaiwa, laka pi, ta alonga ese, o I loa ai Samoa I laulani. E tofu tātou man pito la au, e whaatino, e na ia mau tinoa, e tau nuu tātou miti mal tātou whaamoe moe, I se aso o luma. O le luma na I leo Samoa, e le ngata le malo, le matanga luenga, a inga e kale sia. Ia ma oe lava, e mua ma lava manuia al tangata, e wha manuia ina, e nei tau mo whainga o alo atu I aili, tātou wha moe. Alam whanau, wautou whamanuia ina maua lewa no tātou te whaakase nei tae au. O moli atu whaaftai tele man whaamalo I outou teimi tā ua ma lewa noa. Sa outou tali ai le whaatala ula atu anu tāna luenga. Ina ia whaapena o na whaawa ngā ioi tātou pōkalame I longa o penga ta whailanga. Sungai whaia onga. Tamase sia onga. O te loa lama o vai tau siri nei o na uti o lautou whaasoa I outou taimi. Taimi tā ua. Peita, tau te leo ano lava I ato niu, pe a whama ite atu le matanga luenga, I se vaenga, e a o ina I alo ma whanau, ma lo whaftai. Whaftai le tau pati. Whaftai le lango sua. I tātou mtanga luenga mo le anga I luma. I pēla o koe la unga whawhaiwhi au o ea. Lei o le mele leo ke kilo pu, usir ka ngaka I lau pepa. O mantou fo I tā leni e lima fo I le nga ate. Ele, whai mai le tangata lea. Toi maua I stale ne teli. Ina ua latu malana lima na whaonga, whaanga ioi.
taumawhai, tinga ina, aina maua i le sinirima. 100%. E oi le lua. 100%. Ana alu fo ila tangata lena i le tasi anga lui. E se lau pasene fo. Sana mea maua, pe ana whao ngā le lei. Ia, nei umina uas taimi o tau talai. Ai anga le maile atua nei tae au. O le lango anai mātua, whawhtai mātua, e lei fo se mea mawhai anu tanga luenga mawhai a onga, pe ana le elo tau la lango mai, ma tātou olo pito wa a whātas. Ia, anga le maile atua nei asu, sunga le li whai au nei, ia whātumu pele utu, ma whauwhanga whale anganga, ia ual whi au ma ngā luenga le atua olo whenga iai. Ia, e pa ia i asesi a onga, ai mese o le pasengo pule a onga, lau mua ese o tātou mafuta mwhaatasi le tae au, ia e ale loa matanga luenga. E whaamuli se nganga whaafutai i komiti, o lo lātou whaafoina nei, whaamua le so, lau fionga i le pulisiri langolango, ma lau awaa, ia sanga tupu pene manatu i liwa waa, ia awale whaafoina o le tātou mtanga luenga. Manuia fo le tapta po e mai lo sunga i le minister langolango, o mwhaiona tātou whaatasi le tae au, soifua mai manuia. Lawa fionga le minister. Se wa talinga fia longo la wali nei tae au. Le mātanga o fia le saunanga po ua lawa fionga. Whaftai whala i au. Whaftai whamalusi au. Whaftai le alofa ma le nau i ngā luenga lau matanga luenga. Ai mai se ai. Tau mawhai ngā alo ma whanau a Samoa. Tina ia maulonga la tau soifua o awina. O le tatalo lau matanga luenga. Ia sanga whaatimuina pele kuloma i sasia ma whamanianga mai le alii. Wa whaatinonga ngā luenga matiute. Le whianga iai ma le malo. Hai mai se le alii malana ngā luenga. Ia le mama lua le tātou marutanga le nei tae au. O le nau o tau whaafafonga. Le saunoanga pa o. A le whianga le minista. O tau fo i sau tau tatu pala. Pe iona iai le nei tae au. Ona. Ia. Amu ia fo i tātou. Amu ia tātou o tātou wa ia le whilanu ranu wai. O manuia i le nei tae au. Wha manuia le susunga le tae o le stauninga. Wha manuia fo i le malo. E tawala mai le fionga i le minista. Wa onga ta longa manga nu. So e au mai se pati tele wha manuia. Ia, ko e se ala mona i le nei tae au le mawhitanga o fio. O le amatanga. O le tātou tae au. O te manatu, o le whinangalo fo i le nai nā, ia ai mai se lava le komisi, na whaamaita i le nei pola kalame. Lau susunga le tai o le sauninga, ta le tonu lava lo whaatau waa, e le lava la mātou upu, e whaafetai ai ta penanga lau susunga i le nei tai au. O ta pena ina i le fionga i le minista, Apia fo le minista lango, ia se mea alofa mo lau susunga, e taulia ne ai, ia sa e tuwai le matanga luenga wa onga ta longa manganu. Whamalulu atu, le o se mea alofa te le, ia masalo o se taimi. Lau a fionga i le minista, se o tupu lava le anganga ne e le nei tae au, ona le saunoanga pa ua lau a fionga. O ta pena e le komisi, ia ai mai te foi ia le matanga luenga. Ia se mea alofa a wala wa fionga i le nei tae au.
Ia e whaapena fo ia na mole atu o mātou alo whaanga. I le tawala atu i le mea alofa. Ia mole a fionga i le Minista lango lau fionga lau tau wha anga se ata wale leo tanu wasa peto. Ia ma wha i lea maso mātou leo le neita iau. Sila ane le polkalami e ngata i le ngaluenga Perenise whai le neita iau wha fitai tele mola ua wanoa. Ia manuia lo tātou waso. Ua whamaro whapkai neko e mo tai au. Manatu o reu te atu le si vai mo tātou pukalama ki una iai. Whaptai atu reu tōna Tuaopepe mo whasoro mo tātou pukalama mai rawa i aputama ki una ne vai. Peta iane, ia, e le māmāko tātou mo tāna luenga. E lotu rai mai po e ne vai tau veina tātou mo tāna luenga. No whapea lea fōko tāpenei na tāna luenga manau whanau. Ia rau po ia. Ya lo fa le mo le kaya pa le hanga to mo fa lo fa kai Testing. Hip hip? Oh, come on. Hip hip? Excellent. Can you tell I was a teacher before? Thank you, Tafa. Yeah, fatalo fatu paia malu tato fia nei. Taia matango fie. Ya lofa fo ile ali ya tato. Kutetula ya tuleava malfalo tele. First of all, I would like to ask our students, welcome our dear students. Raise your hand if you're from Hawaii. You know, from the big island of Hawaii. We traveled this morning. Come on. All right. Can we clap? Ole ali taim na to ese mayai. Ole fala vavel. Ya malo faftai lava. Si mailo a au pe fa pe o e te lala nei upolu. Excellent. How about a hand for all of our upolu students? And we would like to welcome all of our school inspectors, our principals, and our teachers. Students, say pati pati mayata tomu tatu. Ia e mole atu leanga whaftai I le vaenga. Talitonu o tatou uma lewa awai mai neia. So we are all winners. There are no losers. We're just winners. So I'd like to congratulate everyone who is here today. Ele toi o sesi whamtalanga vaenga I o tawo TVET. Ia, sauno manino fo I tatou taitai le whionga minsta. Whapea fo I le sunga whaifi au. I just have a question. I see the uniform the committee. I would like to ask this question to a student. Afa la e lua se fulu lima ofu lena sui lo suma. Se lauta la le charge. Fila lo tupe maua o oia le seamstress por sui sui. Si mailo a apa fa pele o mawina lo sili. I leo si maile out. I can't see. Tula I mai ta ile lanu green. Fia? Lua afe lima se lauta la. Pe afa pe te loa. Sui sui. Fa pela oila lena I sui o mamato to ninga ia. Me vai te lelo tupe. A mai ana e su mai la ia ta o mai lo swafa I. E mawa fo I malo prize. Okay. Fela onga please. Savai Sifo. Oh, how about a hand for Savai Sifo? Excellent. Molto silafia e sao lei o le tato tauvanga lena fai o essays and our TikToks. And let me tell you, the committee was so happy. Ola le maoa e foi o nisio essays nel tuina mai. Ia matato siva TikTok.
Yeah, I just want to share the tato o tato committee. Te oto whaapena whai ume Jenny. Yeah, I'm Jenny. I have no story like Sam and John, but I would like to share the committee. Mo le tato taubanga leo essays. O tato ACEOs o Perenise, o Nora, o Niimera, o Rupena, Samasoni, Merenite, Tuiloma, Mefi, me Eleanor. Tato committee la na lena whaia le ranking ia po marking for your tato essays. O le tato committee o TikTok, ia omtangi o Aida, o Tafa Ese, Eleanor, ia ma o Neo, o Jenny. O tato media team, o Tauila, o Margaret, Eleanor, Keti, Matiana. Ma le tato finance team, Fa'amango, Angie, Mamiri. I would like to share with you le ta'u o le maangole working together as a team. Tulanga le matova I tato TikToks. Most of the TikToks, you had to work together as a team. Just like life, you cannot get ahead. Pe afa apete manatu wa oi. Ya oi. I lewo aya to le telo tato prizes. Ma alo faftai lava mo tato teamwork. O le vaingala lela aso atu ai. O lela aso atu nei. O le tato special number. Kim, is my dance group ready? Can you say yes if you're ready, please, my dance group? Okay. You know, you also get money and you can travel. So we'd like to introduce Kim and his Blackie guest from Vaiala. As they are setting up, amai alole vaengale ona tuinatulole vano itato MCs for our essays. Le fionga ya Perenise Stowers, Nora Warren o tato ACEOs, mole whaingo tato essays whaptai. Attention students, the Battle 101 class final starts now.
Ai, a pia toi a mai se tātou pati tele mo le vaenga lea. You know, students, education is everything and anything. O le vaenga le sai, o le alii leo Kim, o le sanla I titi ana le fionga ia Tauti. O lona winga, e le lei nga luenga whare ofisa, to e le lei e whaonga le sa leni pe ona ta ua le fionga minister. O le na ma whaatali po le taimi e wala au, me le maa nampa malau, usola I titi a Nora. I ma lo whaatai Kim, we do appreciate the effort and we recommend e alo le tato siva le sau I le tau wanga fo I lelo le best dance crew o Samoa le masani na whai. Without further ado, ladies and gentlemen, students, this is our essay category. In English, ia malingangana Samoa. O awa Perenise, o le o taumawhai atu I le vasenga sefululua. O lo uso ia Nora po le fionga ia Nora. O le a taumawhai atu I le vaenga o le tausanga sefulu ma le tolu. E le I whai ngō fie le taumawhai ngai e tu whaatasi ia maka o ACEO. Ai o e 5 vaenga na mātou tala noa le komiti o le sefulu tolu ma le sefulu lua. O le a tilo I ai Faatamalii vaenga la nei. O le a whainga o upu I te tonu a lau ACEO po le tu whaatasinga lia. Ona o le vaenga na tu atu e tolu se lauanga I 5 se lau. O le category mo mole na o le criteria mo mua 300 to 500 word essay. Lona lua o le knowledge ma le understanding. Polo malama lea I le topic na tuuina atu. O le a mawhauwhaunga, po o au mawhauwhaunga lo o mai le pepa. O whaamatala mai ai le atuanga o le tā topic, pele ai. O le tolu, originality e ese le tā ua o le vaenga lea aisea. Le anga fo o aso ne ua iaia tātou tū la fono e whaasa ai lo kopi. E o ai taimi o tātou suenga e whaasa le kopi. Lona winga o le ACEO na e tuina mai o lau oe lava ia ngā luenga. O le wha e mate tali e ai ma le sunga ia Nora. Ma mafia ma pati. I le a noa o lau whaasoa ua tuina mai. Pela I titi le ACEO. Ai a noa tua se lau pasene lea le whaitau a le judge. Po o le tangata o lo o makaina lau suenga I le whai unga le tausanga. Ia male muli o le critical thinking. A le anga lau critical thinking. Po o lo whātou whaala inga po le a noa o lau ACEO. Ia ele mawhai o na maa lama I mātou nei. I le aunga tonu lava o lau topic o lau tau whai mai. O le topic la o le ACEO Whaaperetahania. Why TVET skills matter. Why TVET skills matter. O le a mātou mawhai atu, o le a tātou a mata mai. I le a fo I tātou consolation prizes. Mo le sila fia to a tele I o alonga whanau na umai te tonu ala tō ACEO. O le tausanga se fulu lua lava ia e tolu se fulu ono le au whainga o ACEO na au mai te tonu. E iai lava ACEO e tā tonu lava le se fulu lua I le vave au na tā puni ai. Ai enter loa le alo lea po le students po I lea. O le consolation prize la mo le tausanga se fulu lua. Ia a mai ona tō lau watu. Ona tu watu le avanoa I le fionga ia Nora. E tō lau watu consolation prizes. Mo le vaenga o le se fulu tolu. O le awa mata atu le year 12. Mo le ingilisi whaasolo atoa I malingangana Samoa. Whaamole pule a onga, po o whai a onga, po o sui fo I a onga I le tātou mawhitanga. O I la tō nei e mo le consolation prize. Whaamole e whaafso o tai I le fionga ia Tauti. Ma le tātou komiti, ia awa ia prizes a le vaenga lea pe a mai ai. Le tātou whaatasinga. O le vaenga le la tō lau atu, it's an acknowledgement for the effort done. Ia ai whaapea fo I le lango sua, a se sunga maa li I tama I tai whai a onga,
o fionga I pulea onga o asesia o ma ia ai maisea o tau ainga. Consolation prizes for Year 12 English. Ruta Teresa Siloi o le Tuatane, I Tuatane College, Ian Jeffrey, LDS Viola, Tanya Peniferite, Robert Louis, Tuumata Lili Wilson, LDS Besenga, Melisete o I Tuatane, Imelda Alafia, I Tuasau College, So Lema Saumatino o Leififi College, Blessing Fale Upolu from Leififi College, Faith Sua LDS Besenga, Priscilla Fareni Saafata College, Roina Matawa Savai Sisifo College, Lele Kalameli Afasene I Tuatani College. Let's hear it for the Consolation Prize English for Year 12. Consolation prizes for Mangana Samoa, Mole Tausanga Sfulu Lua, Ole ASA title for Ole Tato Ulutala, Aisea eta Wi-Fi valo filima, po o mata ese, o ila Tone, Ole our Consolation Prize getters. Dixon, Sawelia, Ali Bata College, Ivy Fili Ferretti, I Tuatani College, Immaculata Lalotoa, I Tuatani College, Elnes Futiti, I Tuatani College, Margarita Ene, Savai Sisifo College, Matalena, I Tuatani College, Nove, I Tuatani College, Ulai Folasalongo, Falealili College, Reti Paulo, I Tuatani College, Anderson Yofu, I Tuatani College, Siiva Munga, Falealili College, Kenny I Tuatani College, Utanga Poasa I Tuasau College, and Liliani Nico sa Fata College. Mai se patipatitele mo ila Tauia Faatamalii. Nora? Simon Eva Noa, I Seuula Eva mai whaalolotele, so laulawina ai ila tō, I o whaamaniaina I tātou Consolation Prizes, mo le tusi ngā tala, whaaperitania, po le ngangana peritania, I le tausanga sfumatolu. O ila tōla nei, Olive Fautui, Kolisi Palalaua, Kelemete Namulau Ulu, Kolisi Lefanga, Christina Martini, Kolisi I Tuatane, Leo Tangi Ilima, Kolisi Mata Aivave, Loata Mi Taisi Lilo, Sangato Maria, Sawi Ainga, Kolisi Lefanga, Melinda Swalka, Kolisi o Vaimaunga, Kennedy Faapito, Kolisi o Amoa, Sarai Leofo, Kolisi o Leififi, Mac Leilua, Kolisi Mata Aivave, Angelina Tuna, Kolisi Mata Aivave, Akapetos, Tia, Kolisi o Aleipata, Miracle Paulo, Kolisi o Pesenga, Utulei Angavale, Kolisi o Vaiola, Lene Uwei Mau, Kolisi o Lefanga, Salvation Toetu, Kolisi o Tuotane, Tautinonga Liutene, Kolisi o Lofiotawa, Nilan Faaoso, Kolisi o Lefanga, Machoel Afamasanga, Kolisi Foi mai Lefanga. Una tatawa mai ai lea I le tusinga tala fa Samoa, la tō nei ua maua la tō Consolation Prizes I le tausanga sfulmalitolu. Siamani o la mautu, Kolisi o Leififi, Tau Fao o Alii Manu Alii, so le afoa, Kolisi o Savai Sifo, Margarita Ene, Kolisi o Savai Sifo, Teresa Faumuina, Kolisi o Lofiotawa, Sinalo Totasi, Kolisi o Analua, Folau Peniamina, Kolisi o Lefanga, Teleofa Pongisa, Kolisi o Lefanga, Benedict o le Kolisi Foi o Lefanga, Susana Karauna, mai le Kolisi o Lefanga, Ruta Matautia o le Kolisi o Falealili, Silaumua Ropati, mai le Kolisi Foi o Falealili, Ia Mamaik Hetsa, Tapuai, mai le Kolisi o Savai Sisifo. Sea mai se participatele, Faatamalii le Apia. Now we come to the interesting, and everyone's waiting for part. Ole tato top 10 for Year 12. E wala awatu man whaaloalo la o fionga.
Seuula la fionga minsta wa onga talonga manga nuu te fio mai se Tauaoina tato pailonga o le top 10 lea for the year 12 ia ona se soai po ila ia ma le tato top 10 o le tausanga skulu ma le tolu. O le top 10 e 5 le Ingilisi e 5 le ngangana Samoa. O le essay watu 5 po o le 5th place getter for English Matapoto Potoa'e Sava'i Sisifo College. Matapoto will be receiving one 250 voucher, 50 tala cash, and one string bag for le tato ato. Pāman mole pa so tae le tato CSD whaamango e piki ai lau siaki. O le tu wha, au auna vaonga LDS Vesenga. Lauano will also be receiving 250 voucher, 50 tala cash prize, and one tote bag or atolia mailisivafi. Please go straight to Amango at the back. 3rd place, La Rita Mayava i Tuaopepe College. La Rita will be receiving, again, 250 tala voucher, 100 tala cash, and a tote bag from Siva'afi. 2nd place getter, Ray Fiamatai i Tuaopepe College. She is receiving 250 voucher, a 150 cash prize, and of course, the ato from Siva'afi. And the 1st place, Zoe Josefa LDS Vesenga. She will be receiving 250 tala voucher and 200 cash and one ato from Siva'afi. So two parts for Samoa. O le tato essay I le tusinga tala I ngangana Samoa. O le tu 5, Charles Asu Palalawa College. Ia e tasi langa 2 selau 5 sefulu o le voucher. 5 sefulu tala e tongi ai le taavale. Ia ma le ato ua tele vaenga o tutono le ato le mai Siva'afi. O le wha, tu wha ua maua lea e boto manuula le mana of youth I Tuaopepe, polisia I Tuaopepe. O le a maua fo'i langa 2 selau 5 sefulu, o le 5 sefulu tala cash, ia malana ato. Ia whaamole lava tato prize getters, pe mawhai ona whaatalipe I se ima ai ona puele tau ata mala fionga le ministra. O le tu tolu, taliti ngā vili LDS Vesenga. Taliti ngā maua le 2 selau 5 sefulu le tā voucher, se lau tā la le tā cash prize, ia ma le tasi le ato mai le Siva'afi. O le tūlanga lua, a nani si liva a ana lua, polisio a ana lua. O le a maua, 2 selau 5 sefulu le pepa a tala oloa, ia se lau 5 sefulu le cash, po le tupe, ia ma le tasi le ato. Ia ma le tūlanga mua o le tauvanga lea. Ua maua lea e tua sau, o lea sunga ia whaatoto ai tui. I Tuaopepe College, a toto ai tui.
Ia la wakionga minsai pa amalulu atu le o sumai le sesia o ngai tua sau ona ua le mafai ona o mai le alu lea. Ia se tu fatasi mai o tua amu le top 10 ale ia 12. Nora? Lola hono sai, ia o la zone mo whaamanuiaina i le top 10, ia o le tato tauvanga o le tusinga tala mo le tausanga school ma le tolu, i le vaenga o le ngangana Peretania. Momoli le whaasai le whionga. Okay. O le tato tūlanga 5, ua whaamanuiaina ai le kolisi a le pāmano tofanga Melissa Aumua. O le amau e ia le 5 tala cash, voucher 2 tala, ia ma le tasi le ato ia wa iai tonu ia ona te unga matanga o fie mea onga mawaenga ese. Tūlanga whā, kolisi o Amoa, Heti Matapeo. 50 tala cash voucher, 1 bag from Sivafi, and 250 tala voucher. Yeah. 50 tala cash, 250 tala voucher, and 1 bag. Tūlanga whā, yes it mai ona po le ata. Tūlanga tolu. Tūlanga tolu whamaniaina ai le polisi o Pesena, Bernard, Lutek, Christopher, Persona, Tauti. 250 tala voucher, 100 tala cash, and of course 1 bag from Sivafi. Se pati mai, kamumole. Tūlanga lua, ua toi whamaniaina ai foi, Pesena College, Danny App, 250 tala voucher, 150 tala cash, and 1 bag from Sivafi. Ma le tūlanga mua o le tusinga tala, ngangana whaperetania i le tausanga skulu ma le tolu, ua whamaniaina ai, le kolisi o mata e vave mai Savaini, Leonardo Whamanu. 250 tala voucher, 200 cash, and 1 bag from Sivafi. Sei toi pati mai Apia. O soa fai Savaini. Ma le tusinga tala whaperetania. Ona tataua mai le tusinga tala o le ngangana Samoa. Tūlanga 5, kolisi o le Fifi, Sara Tofilau. 250 tala voucher, 50 tala cash, and 1 bag from Sivafi. Tūlanga whā, whamaniaina ai, kolisi o Savaisisifo, Nive Moana, 250 tala voucher, 50 tala cash, and 1 bag from Sivafi. Tūlanga tonu, whaamanuiaina ai, kolisi o le Fifi, Elijah Noa Ese, 250 tala voucher, 100 tala cash, and 1 bag from Sivafi. Tūlanga lua, ua toi whamanuiaina ai foi, le kolisi o le Fifi, ai soli anawa, 250 tala voucher, 150 tala cash, and 1 bag from Sivafi.
Ma le tūlanga mua i le tusinga tala o le tausanga sful ma le tolu i le ngangana Samoa ua whamanui ai nai le kolisi o asau Shannon Fetulima. 250 tala cash voucher, 200 tala cash, and 1 bag from Sivafi. Se toia mai se pati tele, ale Apia le nei sai au. Ia I lato uma ua mawhai ana whaamanuiaina I le taubanga o tusinga tala I le ngangana Peretania ma le ngangana Samoa. Whakataitele I lawa fionga, le Minister, Honourable Seuula Ioane tuau, ia mo le tawa aoina I o a tātou whailonga le nei tai au. Ia ona whauma tuai lea ma lea wasenga. No whaalo lava whakaitai. For technical, vocational, education, and training. It encourages a lot of young generations to showcase their skills and technique from different fields. Teaching automation how to improve skills and teaching now discover themselves in communication. When we go
social, economic, and technological innovation processes, which is relevant for development of any social structure. ACEO can help us understand our history, our culture, and our lives. While the importance of technical vocational education training in health physical education is to maintain or help to maintain our health, our physical, and also mental health. Africa defines via health countries attract to healthier networks of good production. Design technology enables students and young people to actively contribute to creativity, culture, wealth, and well-being. Get up and dance. Level up. Vocational education is basically life and need-based education which can convert an unskilled, inexperienced, and illiterate population into human resource. Denotes the students are specialized and therefore they have more chances of employment as compared to others.
e joia mai se pati te le atu whaamamole mole. E tātou leua moni mauina ia nisi o tau mawhainga tātou kolisi ia sa mawhai ona wha o mai ala tō TikTok i le tau wanga e peo na silafia. Ia, mona whailo atu ia o ni o neru mawala ia masi o anti leo le sunga aida sa vea o i maua ia o la whai masui o le laulau a whamsino ia sa iloiloina tātou TikTok competition. Ia, e se fulu ma le o polisi a maise o ia o vaenga ese o le tauwanga sa iloilo ai ngā ruanga whamsino. Wharoa? Ia, e ono ni criteria ia po ni ala fua po ni vaenga foi. Sa whaatulanga ina mo le ngā ruanga whamsino o le vaenga mua o le usita ia leo le taimi whaatulanga ina. Ia awane isilia ma le ono sfuru se kone o le vaenga lua o le creative ia po le o ani whainga ese. Sa mawhai ona whausia ele TikTok ia e momoli mai ele te au po le autu e te ona tu ina atu. Vaenga e tolu o le originality ia po o e lei vaaya mua i seisi TikTok. Ia o le vaenga e wha, ia entertaining, ia le tau TikTok, ia te mawhai ona whaafia ina ai le au mai moa. O le vaenga e 5, influential, ia te mawhai ona so sina mai ai nisi e la tau te tau aveina ia vaenga e pe ona so laulauina ia po whaiva no filima fo i ono whainoaina ia mal vaenga mulmuli ia mawhai ona au mai ia le autu ia po tato te po le ale ta ua o whaiva no filima ia po tata ese mo whanau onga. Atai. Ia, manatu aile i tō laulauina tātou vaenga mua po Consolation Prizes. Ia, e wala au atu mat whaaloalo i le fionga ia Samoan Tafa o Vise. Ia, le fionga fo i le sesi aonga. Ia, fio mai e whai masui o le senga o sesi aonga. Si tau aoina ia whailonga mo tātou Consolation Prizes ma le nganga whaaloalo teli. Ia, ele aise whaasolonga foi lele ua whaasolo ai al tātou Consolation Prizes o tātou polisi nei. Ia, e avea i foi leo e whai ma whonga taumoni mori al tanga luenga i pūlenga e mise foi o le laulaua whamsino sa iloiloina le nei whamoe mori etu le nganga whaaftai e tātou polisi. O fionga i urua aonga e mise o laumua ese. Ia, ma halong whanau sa taum whai e tu whaatasi tātou TikTok. Ma lo lawa tam fai ma lo le afo i le songa i me le ma nei tele i le fatinonga peta ia e le mua umani va tato polisi nei wala awatu mat faaloalo o le polisi maolunga i mata e vave te sumai ia le tamaita ile sa besi se sumai ia se tawaina ia le Consolation Prize ia mo Matai Vave, so I take your penina. Mas patipati, na mole, na Tuaopepe. Ia o whailonga, o le salauta la, cash, ma le string bag, i o maea on tāpenaina i o na te unga, ese, i mea tau TVET. Ia, o iei fōi ma le o iei fōi ma tāpenanga e tolu full string bags mo le kolisi mata e vave. Ia, leo o tāpenaina le tātou mtanga luenga, se mai ai al tātou pokalame, ia o na piki le itua i le fionga e amatiu. O lese tātou kolisi o le kolisi maolunga i whalalaua, wala watu ma le whalalo le fionga le lua aonga, ia o se sui o le kolisi, se fio mai, tau aoina, ia lau tau price ma le whalalo. Lua se lau 5 le voucher, se lau ta la cash, lua se fulu ma le 5 ia tātou string bags, ia ua mai a tāpenaina i tāpenanga ese. O le tātou kolisi so ai, ia o le kolisi fo i mata e vave, le tātou TikTok, whaito tele,
ia se fio mai ia se suyo mata vave fa mon mole ia se Tauapepe ia la tau Consolation Prize o le voucher lua se lau lima sepuluh tala o le cash se lau tala ia mata tau string bags e KIMZ awards e mufano o le tatou polisi e so ai Consolation Prize e polisi o Samoa ia se fio mai se sui o le polisi a Samoa fa mon mole o le tatou voucher lua se lau lima sepuluh tala o le se lau tala cash ia ma tatou lua sepuluh lima string bags ua mae au na tapenaina ma teuina i alanga OSS tau TVET mo alum whanau o tatou polisi. O tatou polisi e pera tau ora teki o whano ia na tuai o na whao o mai tatou TikTok peitai ia leo tu e sea tatou polisi nei ua tapenaina lava le tatou mtanga ruenga ia o tu Consolation Prizes o polisi maulunga i palauli se sifo ia whapena le tatou polisi ia le pata ia luas pulu ma le lima tatou string bags ia lea ua pikina i tua i tatou vaenga le TVET i se tei mulimuli ma le whaaloalo ia on tatou se ia mo le tu whaftai lau whionga se mon tafa whaftai mo le taliwala au ia o leo la tatou se atu i le vaenga rona lua o le vaenga lava ne o TikTok ia o whailonga whapitoa ia whio mai a savea Tai mo lava noa ia o tatou o ngala nei sa lautongia aloa ia mai wala au whapitoa tuai le whionga ia a seata ia mo le tau au ina o tatou whailonga mo a onga o lautongia mai le tūlanga sepulu ia se ia o fo'i i le sili. Ia tatou amata mai le sepulu. Fale a Lili College ua mawaina le sepulu, tūlanga sepulu ia o le latou voucher whaatasi ai ma le latou lua se lau lima sepulu cash tolu sepulu string bags ia whaatasi ai ma nisi o vaenga pe o canvas ia o vali ia ma nisi o tūlanga whapena o le watapenai nei i o le a whaao o munuri atu. Lona iwa po tūlanga iwa ua maua lea e le Tuaopepe College. Polisi e Tuaopepe maua latou voucher lua se lau lima sepuluh tala ia whaatasi ai ma string bags ia ma nisi po i o vaenga o watapenai nei tatou komiti. Tūlanga e walu, Samoa College. Maua latou voucher, lua se lau lima sepuluh tala, tolu sepuluh string bags, ia manisi o me alofa whaopopo. Tolu sepuluh string bags, ia maona te unga ese. O le tūlanga lua, i le nei tausanga i le tauwanga TVET TikTok competition, o le polisi sanganga, polisi sanganga, mawaina, ia le voucher lua se lau lima sepuluh tala, o le whailonga tupe vanu se lau tala, tolu sepuluh string bags, ia whaatasi ai maisi te unga TVET, ua mai a tapenaina. Ia, ma le tatou whailonga mua, o le polisi foi lea ua numero tasi pa ua sili le tauwanga TikTok le ne tausanga o le polisi maulunga i le pāma lo tofanga. Masi patipatitele, ia mai e sili o le polisi o le pāma lo tofanga. Ua maua le whailonga o le lua silau lima sepuluh tala le voucher. O le whailonga tupe tasi le afe tala. Tolu sepuluh string bags. Ia, ma te unga ese. O alanga ua ese mole mata upo TVET mole whaararu la whionga ele Associate Minister la whionga nga seata ia mole tau aoina o tatou whailonga
Ia, maua mai a toina nei vainga tele. Ia, o le tātou wha moe le nei aso o le tawanga TikTok. Ia, moli whaktai marolo sai i tātou awhia. Hear you, hip hip. Lo lava on sai ya to titia umatato pokalane. Le watato wo umai le vanga muli o tato special awards. Tato category la la presenta tu la fiong ya tfa ese ya and donate nga tfa tawa. Ya o pai vaenga ya no mato titi loi le committee. Le vanga fairly called the TikTok with most likes, TikTok with most shares. So we would like to present the award to the TikTok with most likes, Le Palo Tofanga College. Pamongono lau sunga reverend, pemafaina e sumai, o atuta to failonga lea, mole matua onga lea mai Le Palo Tofanga. O le prize po I mo le vaenga lea ia o le voucher 250, o le tupe lua selau ia ma le atu lena te pena tu tatuntanga wena. Ma lo lava le palo tupanga. O le si special award o le TikTok lea ola le tele o shares. So many people like the TikTok. O le TikTok most shares o le award le alu matai Vave College I tama Italia Perenina. Alu masau eu su spesi sistema tatupukalani Perenina ma na ia telo si fonga. O le prize Tasi le tato voucher 250 I o le tupe fo I 200 tala I ama le atu le fai te upa le umea onga. O le si category, o le category le o le first school to post the TikTok. So le I le rana fai le tato awareness. I post no le TikTok le onga lea. This prize goes to Le Palo Tofanga College. Tato komiti asi tato mo manga mai si vaenga ma tato file la faali mai tato TikTok. Ia o le prize o le 250 tala voucher, 200 tala cash and 1 bag. O lesi tato award, a special category award. O le haonga lena mua mai ana nei. Lo mai lo le stala su mai lo tonu I le tato hall. This award to Faatamalii College. And the prize is 1 award, 1 AA, 1 200 tala cash. Malo ato. Fa Apia foi mal voucher. Recipia. Faftai lava Faatamalii, faftai lava na ufiona konti. Ya, pamarolo sa ineba malas. Mana tuwa sa ngabi mo pe mofia tau pa sinoina matuwa ACEO-TDAD. Mo la ko mo sa tawa. Mai lava ya tatu polisi. Paso solo mayala mfana wa onga. Ya saya o mai lava tu fata singa e pe ona yai. E ai por fai dong fa pitoa re tu inatu mo le pule ha onga. O le sa awal tape nei no fa mo e ala TikTok fa pena ko. Mai si vai ma mala mo tatu TVET pe ona yai. O fai longa nei o tu inatu I le pule ha onga o tatu polisi mo runga I sanganga.
O pulea onga le ngata ina awai. Ane po sa mai tauina I tato wata. O ia sa toko ina ia kuka tamaiti. Leo iai ona whailonga o le ato ia whapena ko I Maravacha ia matino I tupe e lua se lautana. E ai whailonga whapitoa nei whetu natu mo le pule a onga. O le mai tauina ia se singa tato matanga luenga e tele ina awai I le whatinoina o tato matata ese le ngata I suisui whakamuta ia whapena ko I matusinga ata. Maisi vai ngata utalonga e peona ia. E whetu natu na whailonga I le pule a onga o tato korisi maurunga mai le whanga. Wai mawaina ia vaenga e peona iai le lua se lau le masifulu tala tupe tala o loa, lua se lau tino I tupe, ma le tasi ato ma se vafi. O lo iai o mai totonu ala ngā oa, mua whatinoina o lau mtata ese e peona iai. O le tātou whailonga e so ai, o le whailonga le pia tui ngātu I le tātou korisi. Sa pito sili o na tele a latu tusi ngātala. Sa tu sia e whaia o ngama mori mai tanati. O le korisi e tui ngātu iai, whailonga whapitoa nei e tui ngātu tātou korisi I tūgo tani. So na mai tau a onga whamamore sale, leo na mai luna I awa whanau. O le tau whailonga e lua se lautala. Whapena hoi, ma le tato ato wa mai ona saunia, ia o tato korisi. Ma le lato, e patala roa e lua se lau lima stuputala. Tasi whailonga whapitoa e fia tui nātu. Mole a se sia onga sa mai tauina. E tele o lona sao, ai le ngata I lea. Sa waga o na whaao, ma wha malama I la nei tū malo. Ia vaenga umor tau wanga I peo na ia. Ia le whaingo fia fo. Wa watu ko ia se sia onga tau wana whailonga nei. Peta iane, wa o tasi komiti ma whiriwhiria. Ia le sunga le se sia onga, o le awhionga ia se mantafa o vite e pou. Ia tui haki iai whailonga nei. O le whailonga, e au whiai, ia le. Pepa tala loa lua se lau lima sultana, tino I tupe lua se lau, whapena fo I mane ato masiwa. Whamore mole whamanatu atu ia se sia onga o whailonga nei, a mai on tu ina mai le o tala I whaongai no tupe. Te ua mao e seu whatau mo seu whangpia ia e leo a whie laro porkaname. Ma lea se sia onga e tase lua ia se sia onga o le fionga ia pesta Solomona a lea. Se sia onga o le te maro se o tala I saka. Ua whapena ko ona maua ia tātou whailonga pe patala aloa ua se lau li maskutāna ma tino I tupe lua se lau whapena ko mai ato e tuku ia ia whanga. Ia, masalo o le whaiunga leo a tātou whailonga whapitoa e peo na ianina yasu ma tātou whamoe moe. Ia ele ngata po I leo whailonga moana iana ma tātou whanau e pei ona iai. Oro iai nei whailonga leo mai on whalau I nātu. Ia whapena fo ia whailonga lau toi. Ia ae mori atu le ngang whapteitele lau sungat whawhengainga mori tau aoina o tātou whailonga whapitoa. Whamore mole tātou tangaruenga au iai nisi atu se duo I nā tau Ioane sungai whawhiangainga e tau na ato ia ato fo I moran whatua.
Ia, ole, a avea ia lo leo whaatau wa ai whai mwhonga tau mormori. Ole ngata le whionga ia Tuaopepe, ia e whapena fo i le pūrenga. Mare maawe se ese o matanga ruenga, o mwhaiona o tātou iei whaatasi nei aso. Whaaleo atu ailo mātou o nganga whaafitai tere. Malo mātou o nganga fia. Ole ngata i lau susunga i whaafenga i, ai whapena fo i lo whionga i minsta. O le tamaa o le tātou matanga ruenga. Whaafitai atu i lau whionga i minsta na mulanga. Whaafitai ono o taimi, maawa noa o whaaruina nei taia, tātou te mafuta whaatasia. Whaafitai mo le whiau, sa mo mole ni nei aso. E lo te tonunga, a umalanga so le tūle a ngai marai wale. E iei mao tau te masalo tua o ile o le visa le imoa ma la mutu sa le imoa. E tusi ai upu whape nei o nono. Sau ma le osu. E whape na fo se manatu ma se langona le nei vai aso. Ma le nei aso. Alo ma whanau o tātou korisi o le ngata i uporu whape na fo i man motu tele i se la whanu. Fo i ma le osu i le nei aso. Sa o tau whaafofonga ma whaarongolongo i upua i ali sunga le whaafenga. Sa o tau whaafofonga ma whaarongolongo i whala i au o le tamara matanga ruenga po le fionga i minsta. Mana mana tua i leo upu na wa yaso o tuana i atu. I avea o tau mani ele le lei. E pa u i ele fatu. E tupu maola. Ma fua mai te iselau. Onu se furu. Mana tolu se furu. Whapena so mato manatu nei vaenga taia. Whaftai atua i lau whionga minsta. Minsta na mulango e maise sunga whawhianga. Whamalo whaftai lau whionga Tuaopepe, o lea lo tu mai foe e tauri maina no tanga ruenga. I le nei vai tau o tau sa ili eiso tātou te tau. Whaftai atu le pūlenga, i le lango ina o le whamoe moi le nei asu. Aora mato whaftai whapitoa lau. E tu inatu ia tātou whai a onga, ma pule a onga, o elo ngā pātia i tua ia tātou korisi, i le tau atina e ina o tātou whana, e ala ia tātou mata upo ma tāta esi. O le mātou whamutananga i le nei asu, ma le mātou whamanatu nei asu. O le avea i o se taita, o le ao o ina, o nisi alo ma whanau, e avea mani taita i le lumana. Whamamaru mai awalofo o tātou tapa o sidi le nangi le nei asu. Ia whapena anu toi fo i atu ma tau nuu o manmanu. I kolisi ma ai ngoro whapena anu tapu o manu. Whamanuia ta maru tanga ruenga lau whionga le minsta. Maualo marosi la le tino e whasirisiri le mawhauwha. Whamanuia lau sunga o le whionga le minsta na mula. Whamanuia i le sunga i whawhianga. Maualo tō whawhale atua. A warfea ngai ei malo wala o wina. Tau suina ri poi le ona. I nuu mafia anga e pio wala o wina ma tutofia. Whamanuia tātou pūrenga, ai maise maawe ese o mwhano tātou whaatasi nei asu. Tātou toitari watu marisaunga le mū, ia tātou lau mū o roka. E whaau au pēr tātou po kalame nei. Le ana musu mai tauti. A whai ai toitaria tātou tarsanga li budget support. O le tausanga whaatupe nei ruafe tolu. O le asiri atu o tātou whailonga tupe. O le whapena ana ia. O le whautuanga komiti, i le taitai komiti. Ia ave esia tātou whailonga vouchers. Ai whaatele a tātou whailonga tupe. Mo tātou wa onga ia malanga masawa. O le au whaiwina tātou whamoe se titalo. Ia. Ma whapa ia i tātou tau mawhitanga o le wasau ni e Taumeasina. Lo mātou ta mapele lo fio le langi o mātou ati o ruma ma le nganga whamo o lalo. Whanga e tia ia e mai se fo i minga o tele. Mātou te whafta e me lei umo e sao nia. Ma e whamo awanoa ina mo i mātou o rau whana. Ai whasirisiri na wā mātou whana o lalo bawa. O ilo o tamu whai a tina e ne e tūra e mai e ve man te ta i rumana. Ai le ngata i lea. O te te o nuu, e malo, e kalesia, whapena fo mai. O mātou talo nei vāenga o taia. O ani mea wale ato tua nei asu. Mātou la lako atu i lau fio e te wha ato tua. Whapena fo i o mātou tangata whatau waa.
e whaanga wa aina e mātou. E ale tu te mawhaiva o whapena no tofi o mātou maro. Whamuni o mātou te tai wha mālo e puna i e te māmitanga ruenga mare. Whapena fo i minisarang langa, masunga i whawhenga. Whamuni e i whanau o i e whatasi ni e whamono. Whamuni e i ali intama i tai pura onga mawhaiao. Ai maise o mamalu mare ai ngā sesiao. Whamuni e purenga. Mai nātou u malawa mitanga ruenga. Mo whaino mātou i e whatasi la roi fo nei mau. Tai te iatu lātou tui fua, e tui fo iatu i ainga. Ai maise o ofisa malawa muoro whatema. Mātou te talo fo i tamā. Whamangaro neo mātou whale tono ma neo mātou le ato tua loro. A whai wai siri fia inisi whaamurianga e aranga te tau. Ma whetau i mono mea mo i mātou o rau whanau. Ia whapena ana e fua. Whapa ia ma e whamanuia tau mawha o saunia. Whamanuia i nātou na saunia ma tapenei. Mātou ole tu e ala tu suafaro o pelo i Jesu Kirisu. Amen. Ia, e fia i esi tātou wata tu whaatasi fo i luma nei. Ia i o tātou te itai, ia ma se fo suma whawhengai. Ia ma o tō uma lava. Tau ma whai e pue se o tātou wata tu whaatasi. I luma nei, whaamamore. Whaamamore le komiti o tātou wata po o whene talwhengai ma le nei. Tato problema, sumai rumahnya. Wajah no koi rumah tu tato.
tai fa mo ya lana nei se o tato asesia oma punya oma awal lava te kokole yo pai se mai ane ko e marianta ia na fato ala iki ya mo Vai yang tanto que não pode. Passou só de mãe, olhei para tanto como ele, é pode não ter.